je n'umugabo nasanze kugira umufasha ikintu cy'agaciro kari rwose. Amen. Bose twebwe hari n'igihe utamenya n'ishesheti ryabaho nyine, sibyo? Ariko ugasanga we amajwi yawe araza neza. Amen. Bibiliya irazi, Imana irazi ko yatunganije. Amen. Aha vuba Reverien na Claudine muzomenya bavuga Imana. Arabuze usanga umwe afite intege nke, usange kumbe hajyanye n'abafite intege nke ntugagizere akomeye ibintu bigende neza. Yesu ahabwa imagine neza. Rero mu mwanya wo kuganisha reka dusabe umushinga nawe cyangwa umuntu uwo wese yarekeje umugeni azi hano amudushikirize kubera umugeni kuza ngaha ntiyizanye, amudushikirize kugira ngo dukore igikorwa cy'igirane cyo kubaganisha. Yesu ashimwe. Ikaze abakengukiye ko biraryoshye abakengukiye ko ushikanye ndazigize iminsi yawe n'umutamaho ibijyanye n'amasezerano no kubucuti no kugabirana no guhana n'ibindi bisi n'umuyaga kandi umuyaga neza. Rero namwe hano ni igikorwa cy'abakozi b'Imana. Imana ishimwe. Jewe yitwa Pastor Josias Haleluya. Murumva ko umutama avuze ko amushyikirije abakozi b'Imana ku muhezagiro, ariko si ibyo gusa ngo aranamugabiye umusore witwa Umunani Reverien uragabana. Reka rero tumubaze Reverien usanga bavuganira cyane Yesu nabishimye. Tumubaze kandi abanyabakorera ko bashitse n'abafite imbuga zitandukanye, tumubaze twumve ko abyemera ugiye hari umuntu avuga ari ikintu cy'usanzwe ufise besoin y'ako abikeneye, hari n'igihe akuvuga ari ikirato ariko wowe ikintu warukeneye cyane wari umunyu, sibyo? Ukabona ati jena wowe gusa wari ukeneye umunyu, ariko twumve ko Reverien ibyo bintu abyemera. Mama ibibazo byaramubaze ndakibaza na Claudine kuko twavuze ko ari magiranire niba abishima niba ahuza baza kubaha agashimwe. Amen. Turabaha agashimwe. Mbega uzobabonayo Reverien uremeye kubana kwizera Claudine ngo ari umugore wawe. Ego cyane.
tuzakunezeza twumvise impande zose, sibyo? Muze muragira mutera. Mbega uzomukunda n'umubiri wawe bwite, umubungabunge nk'uko Kristo avuga mu ishengero. Uzobana nawe ube ibyumviro by'abandi bagore bose, ubane nawe haba mu magorwa cyangwa mu mahirwe, kuva uno munsi kugeza aho tuzobatandukanyiriza. Imana tuba tubyemekuriye arabyemeye umwakira kwituma. Reka rero nakaye ngira niwe yatanguye kuvuza inyabatanguye tubaze ubundi ruhande nabwo ni rwabyemera cyane dukoma amashyi. Yesu ahamwe. Mbega kwizera kodine urebye kubana na urabona yorebeye ngo abe umugabo wawe. Amen. Ni byiza bwegera cyane umutorwe n'Imana. Yesu niwe yavuze ngo ariko aravuga ko ari umuzabibu natwe turi amashami, yavuze ko tubasha gukora mukafise. Sawa, mbega uzomukunda wongere umugambukire muri byose nk'uko ishengero rigambukira Kristo. Uzobana nawe urebe ibyumviro by'abandi bagabo bose, ugumane nawe haba mu magorwa cyangwa mu mahirwe, uno munsi kugeza aho tuzobatandukanyiriza. Atiyetotemeragitemire impande zose ko ibyemeye umutima utandukanye. Amen. Yesu aragutubahira. Reka twibutse ishengero, twibutse n'aba bantu bitatu by'ingirakamaro. Kubera ko ubwo rwahabayeho icambere kugira ngo abantu bagire ntibasambane. Yesu aragutubahira. Icyo ni icambere. Ikigira kabiri kugira ngo Imana bakoreshe umugambi wayo kugira ngo abantu barunduke. Abantu bashobora kurunduka hatabaye ikibano. Yesu aragutubahira. Ikigira gatatu no kugira ngo abantu bubake ubukristo. Ibyo biri kubyibuka. Niba ufise iwawe umugore ni kugira ngo ntusambane, kandi kugira ngo urukundo muvugana muyaga urunduke, kandi kugira ngo ube nk'abakristo babayo babushitse. Imana yacu arabitubahira. Amen. Reka rero dusabe Everiye adukorere kino gikorwa. Tumaze umwanya turi ngaha tuzi ko ari Claudine ariko hari abatazi Claudine. Dusabe atwereke amukure mu maso gatoye, turabe ariko kariwe naho twumvise kariwe gatoye. Yo nakageti na Yesu aragutubahira. Amen. Reka rero dusabe ndazitware ndamurabekana ari banze bakorere na marene babafashe abantu bagaragaza ibyo basezeranye. Burya abantu iyo bayaza teka cyerekana ko hari icyo mwayana. Amen. Bambikana impeta. Yesu aragutubahira. Amen. Ariko batarajambikana bamaze bazizane hano. Yesu aragutubahira. Umuntu agize mu kantu gatomoye
izi mpeta murazibona kandi uko nagenda kurikirana ibintu nawe murazikumvise zinangana. Amen. Usanga kenshi umugabo ariyo n'ibintu kenshi Yesu ahabikubahira. Ariko kandi zino mpeta murabona ko ari ikimenyetso cy'umuzingi bisobanura ngo urukundo rwabo ruriho kiriki iherezo. Reka dusenge mbere yo kubazamukana. Dusengere. Mana mwiza mwiza, zino mpeta zakorewe mw'isi kandi izi mpeta ntizishobora kuba abantu guhakanye kuko umuntu ashobora kuziyambura byoroshe. Ni ikintu mu bintu yandika kandi akiyambura, ariko ko baje gusezerana imbere y'ishengero turakwinginze ngo zino mpeta zibe ikimenyetso cy'urukundo rutagira iherezo hagati y'iwabo. Mana turagushimiye ko wewe uyu mugambi wawe turatumanuye ko zaguye no mu isi yanduye. Ibisigaye Mana yacu urukundo rwawe koko urukundo rushingiye muri wewe ni mwiza cyane wacu Yesu Kristo. Amen. Rero basabe baradufasha baca bagira gutya hageze kwandika na gusodishone no guturagiye gutya barabana kugira ngo bambikane. Batwereke ibyo basezeranye bashyire ikimenyetso imparati karibu rero mukore icyo gikorwa. Nggak baik apa kayak buke nunggu Yesus ashimwe. Amen. Kusare kugine agiye kwandika ndabona cyabweze rero agiye kujya yereke kujya hari imisore myinshi yari igisizi ati bari yarangiye Yesu ahituba. Amen. Reka dusare umwigeze nawe yambike umusore. Amen. Tena buri mukuraye muri muzeye haya akoga benshi muri adoration yashyikimbere bane n'abandi n'ababwira ati bari bereka bari kujyana iyo koko nakikikiki ati azohava amaboko. Yesu ati katubabasha Yesu abitubahiro. Reka dusabe Pasitori Deo adufashe ikintu dusomere amagambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cy'icumi n'icyenda mirongo gatanu. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ati bituma batakiri babiri ariko baba babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana imatanije umuntu ntazakibatanure. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. bituma
ngo babiri batakiri babiri babaye umuntu umwe. Ngo rero icyo Imana yifatanirije nta kibazo agira azokimatana. Yesu habikura. Amen. Imana yacu habikura. Reka ndabasabe gatoya agenda begere. Imana yacu habikura. Ndabasabe banana amaboko, muhana amaboko. Yesu habikura. Bibiri tubwiye ngo bituma babiri batakiri babiri babaye umuntu umwe. Ibyo Imana igize yifatanirije. Icyo Imana yifatanirije. Haleluya. Icyo Imana yifatanirije ntibagira. Kubw'iryo jambo ku izina ry'abarongozi b'iri shengero Peniel muri Assemble Church, uyu munsi ndemeje ko Reverien umusore tuzabonaho Reverien n'umwigeme Kwizera Claudine babaye umubiri umwe n'umugabo n'umugore. Yesu habikura. Abantu rero uyu munsi ni umugabo n'umugore. Ko ari umugabo n'umugore rero Reverien Claudine yabataha muri tabani iwabo, ariko uyu munsi umwe harara. Yumvira aha uyu munsi Yesu habikura. Imana yacu habikura. Reka rero dusabe tunyarutse badusinyire ibyo bintu babyemeje. Yesu habikura. Begere hano n'abamarere babo begere hafi. Akangure umukwe abyemeje yasinye umugeni nawe. Amen. Abapare ajye byabona umuhagarikizi w'umukobwa umukozi w'Imana yabaganishije Pastor Jean Paul Rwimana. Yesu habikura. Abantu rero b'amashimeje twari twabemeye agashimwe ntibabikora neza. Amen. Natembeye gatoya nawe natembera aya hantu y'ukwiye ugiye kurara n'umuntu w'igitsina gore kandi w'igitsina gabo bakubwira ati Yesu ashimwe. Rero
bagize amakenga bakaba bakwitwazira kuba n'izere urumva ari ubwana utinjira muri bageze igitsina gabo n'igitsina gore mudafite ikibazo cyo mubizeye mubakari rero bizobafasha byinshi reka bafate ko Yesu ahantu cyubahiro Imana yacu irene imaheza igihe abana bacu rero tuboneye amashyi ibikorwa byacu birarangiye twongera ikindi gikomeye kimwe twavuga Yesu yahera kubasengera turi abakozi b'Imana abakozi b'Imana nibanze tubeza igihe basare umugisha aba bana bacu bapfukame abakozi b'Imana ni mu kangurambaga murashengero kuzimana bakitutse babarundi imigisha Deo w'Imuyinga mw'ishengero ryacu ry'Imuyinga abasaba umugisha urugo rushasha ugiye kubaho Deo w'Imuyinga abakozi b'Imana abandi bari ngaha natwe imigisha yacu ibiganza byacu bibarabishe ko kugira ngo bakire umugisha kandi Mana yacu Mana hejuru turagushimiye kuri ibi bikorwa ukoreye ababenda none Mana Imana bagiye kubaka urwabo Mana turabasabiye umugisha turabasabiye kubyara barondoke urugo rwabo Mwami Imana ubagirire neza Mwami Imana ikizobasora uze ubasobanurire Yesu Kristo turagushimiye rero turaba uhereje muri kano kanya tubashyize mu biganza byawe Mwami Imana abariho barongora n'Imana bakoreshe kugomba icyubahiro n'inganji n'ibyawe turabisenze twizeye n'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Reka basabe babyaguruke abakozi b'Imana babakeze babaramutse abafana batezi babyara bakuze nazo basaba amampesi Yesu ashimwe rero turashima Imana yadushoboje gukora kino gikorwa kandi namwe muratubashimiye mwihangane n'Imana yacu menshi
twongera duteza bashasha Imana turamunezero ari dusabe batuma itonde azirashikire nuko Imana irahezanye